Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai fi baro kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Menteri katanat boarding u Abu Tahir Mandal ha kasngi baar ulaong baya katarik banra sejrong ya kajingking nyam ansa penbain notion. Ha kasngi bara ya kajingking ngin khangdam sindon bat penti kena ba an sya iki kali bakin yait lingba kajingking la kumno nadu kasau hadu pragantai ong umandal habaya keren bat kinong tho khubor. Menteri ula pentip baya katanat bahkan sasyong kajinyalang bat ka coordination committee bahkan thup ya ka MEECL PWD transport bat ki board district ka iskasil bat riboy nalor ki pulit ban shimrai ya kane kakam. Hadin kajinyalang yin sabu ya kitarik bati kenal lano banginra ya kajingking ban yo bujeli ya ki biring. Ula ong haba kentu ya kinongnya kali bakin ya naway pat kisurok kibadon bakin poi siya kajaka kabaki temu banlay. Menteri ula pentip ba kajin maramot ya kadam kanlong dang simpor sa lain saw bana ban pendap ikah. Haba keli umandal ula ong ya mentah on sya tangki kali bahe banyai na kajingking henry hakasngi kebara ya kajingking saw hadu praganta ngin sya yano ru hadin bala penhiar pat ya ka hakajaka kebadai ngin sasya ya kikali ret bakin yo biang ya kata kibakia palat ya kasau MT.